aba attention TV so fella o fella eso ana ye wonu na onu se fella o fella de ye de betwa e attention TV Facebook as attention TVGH and YouTube attention TV YouTube de udru ha na wa subscribe e de maye o share na comment na wa like Facebook you follow you like you share ebusia ene eya na youth na mebunu webre na ya waba no eya watai ka asem se asem se media medjuma ana medemisa ekwohye djuma we mu dia enkoye ma me ntima me sesa ma adwen media me classmates bi se me the exams na ye kwocho no mission de bebra me pass enintino na me nkotena ye bi na me relax me brain no ekakra na simpempi na ya na mpenifo etai ka kire sesa wo ya de ya na bido na so ka say two hairs are better than one na so sometimes na ya na walk ahead a little bit than say wo ye two hairs are better than one if reset it no na ya ye hu say ya na nanom ana say ye great grandmothers no omo tai kotena konkonua say no ma jempito ene omo wine kakra ne no mote ho na the two hairs are better for one na wo fa adwen na so ma adwen na omo fa no enye 21st century adwen a se say ye ne nanfofo ana ye busuafo ana obi ben yen pa efa abusia wona wo sofela ofela eso eye University Foundation eye dwumedie bi odesi ho se ode for attention TV so na mobro wa woni bie ejanka ani wona wasra shade kakra no ode fa so ede ama wona ankonam anasuku a opese wabo foundation bi ema obi ensa ekona no eno ntino frɛ no ewa 054 8302985 054 8302985 attention TV asini mama ntwa me ho na me fa no embesom ebusiafo ameda se pasa wunya bread twema metwa me ho ede ebaye eya na empempi no empenifo tai ka se two hairs are better than one tina me kyerɛkyerɛ mu no eno ntini ye koya ade anase ye ade awie na ye de kokyerɛ adamfo ana obi obeye pa na ndi obu ya pema na ya find said that is the end of the road now so actress bakwa America say or starting from the decades ye bo actresses for our Ghana memu ha say wo fasini mu e de kyerɛ ye wodo e de kyerɛ ye wotan e ma na ye ni ye den and ye wo hwɛ na the actress you so wankasa no sine no kra wonte ase anas uhuhu wom anas uhuhu wom ana woto ba bi wanya koku bi anas wudo bi no kra no otimi so ema wusu nipa yi ama yate ase se eya na empem bebre no na empem pi no eya na wo ya de na obi ka ho asem a eya ma ne nka efi se wi ase mu nipa ana be ka ho asem sabi enya aboa aponche ana aboa krama na be ka ho asem eno ntine na ya ade a ya de ka kire obi se ma me ni amaye yi papa ni amaye eye nana ni amaye eye na kire se onu so ede na dwentwere abeka ho eno ntie foto bebre ane se ebusuafo youth ana mebu na mabaso eye na wo ya ade a ma weni enka wechi se eno si mintimi yo ene se ni amaye ye enyefe ene say ntino ade ampese me ye kra ebumapem actress ya America ne hwasemi ene Emelia Brobbey we ye memu ha say ode sinitwa ye ka ne se ode hyase efiri agetre na ye tese wo tra ade kakra no de bedu sinitwam na so sinitwam ne du ba bi na sesene no enkoye ntino nyankopon eche no aduma chede ana se talent no wan fanyom to anka me no enti Emelia edani neni edkoto ekohwe anyum to mu na ye hu se ne nyum to ba kwa na nyum ba ko release ba Ghana memu ha say Ghana for anshede ansom wo obesom kra no oboa obekọ akire no otimi ka se Emelia nyum ye den so obekọ akire no na ene de nsem poto na waka ana voice ne nye ana nyum ba ni mekofie fa meko wato mesobo ende fa me ye wehema fa me ye den fa mekofie e ma video bi trend kra mai fa mekofie fa me ye wehema na me ende ni adwin say ye sister ye ma me ye nua obeja anyom to efi say Ghana for de ya na ye ka asem abo mo be kaya TikTok e ba ye coronavirus ba ya TikTok e ba ye ye nya star ba ko man ndi asanto ne Ghana for gunu su ama se wa start kra post ni ku na Emelia de o say odeshi
Oh days enya ne amoye ana be ma menwum to anyankopon e de ya che me Emelia Brobbey ana be ma ka say are nyum to yi so nyum to anyankopon de che me ya be tu so ya mo ya na munim Louis scratch ro ne den ebusiafo Emelia wie ya wa ne o say efutuo efutuo empenifo ka efutuo ebusia de fa chance ma na me refika kra ai ene de otie efutuo Ghana for say empe voice no kosua koye voice training me did say that time no na sister koye voice training ye bibia wie ye wonu nyum bi to say odo electric voice training ni koso anche ana ye te say oni kwa me yuji enua bibi eba ende enua bibi ba ya o na ye nice song ende obia pojo ne so Emelia Brobbey go Brobbey ne de be ya gba go Brobbey ene go Emelia na Ghana for editu mu agyi no tum prekope na ye wo ho na osanso ebe ye announcement ba na odebeto na Instagram wall page so say papa ba ko a no oye legend e wonyum tuo mu wonya baby ekọ efre no etna say eka sania ya openasem edefa e ma ne kra tro nyum edema na enyum no Emelia eye ni din Emelia eno ntino Emelia enji nyume na onkoye ho adwuma na anche papa idi manu ana papa no so edi free nti papa no enya nyum yi bi ambetie da Emelia Brobbey edi ne birthday ana enyum no release ya ma Ghana for ni na yensa eke bi enyum no so ebeto odwade a Ghana for so ebo Emelia Brobbey abasapapa eyese oh why ya tie ade de why ye bi pan fi se Ghana for ya na ye ka asem ya na ye hu se nipa no ma biem na so wo de oh Jesus why ya de ama ye ka wanim ye kasa ye wade ya tum prekope ebusiafo ensemwa Emelia de nsem bi abetodwa se Ghana for won sem me de fa me ko bae no mo kan ho asem manti ana o me san de foforo bae me de foforo bae me san so de foforo bae na kire se me de me she bulletproof me o ka me ho asem na emfa me ho na me hu se njije me enko ba bia dia I will only learn from my mistake and continue. Ebusiafo yenkotie Emelia Brobbey brana o chirechire mu embrasisia se eya na obi ka no ho asem a ono de eya na ohwemu ho eye ono onye omo na omo tie fan sem too personal and nti ogidi se Ghana fo obia me kwa me gidi se obi bia be fa suban Emelia Brobbey ewo mu ibi na kire se I am too personal. I don't care what other people say about me. Yengo share video no embatisia. Like yeah, like yeah, they streaming, they streaming, they do whatever. Not yet come for into now my fan come for no more, you know, because if we are same pimpim door pimpim town I said they are too much him and I me pay number same too much sana nyono abribia obi beye bibia I said or sremi ana or dimeni no na me dey okay I didn't go for Emelia I love you na me ni age nti I was say me accept criticism but you are one of them musicians are within your band now we have more dislikes than like and still you go ahead. It was I think it was Famiko. Yeah, the Famiko. Apart from Famiko no you're not making the first one and no dear only my dream much say Emelia movies why I said what fun World Cup a video the day back space no you don't belong there you know beginning na me ntiase na my frustrated na my hurt we say why what did I do wrong like what's going on then my management every time says share follow the trend obi say what tam craft 2 page na enyomo no sika obi tua to promote no eno na omo yin say bema won next project ombre na I'm saying oh okay so I shouldn't hate those who are it's no Emelia no welcome them you know into no Emma omo be share me dey and me I'm somebody at the end if I don't want it I won't lean on it okay
I would just back off. But I'm like, this is what I want to do. I want to add to my career, so I don't really care. Because if me movie no be make I say Emelia ko pesudodo. That's all the way ya na usudodo. Intimate I say okay. Then I will be dislike no baby, so I just don't have to bother. Emelia the Brobbey. na ebusuafo megide se Emelia Brobbey asema o church mu yi ene asema o kan ma yete ye no abeye futo e de ama nyina eya na empempi no ma ye nhwe nipa ansa na ye ade ma ye ntie nipa ano kasa ansa na ye ade eya na ne akoma e ka kire ye ne ne de akoto twedi ampo Nyankopon ani mo se ye nkoso no eno a na ye fise ye nim bebi a ye bedu dache ebusia Attention TV esunie wona wasemasen bi ene University Foundation frɛ no e was 0548302985 0548302985 fella o fella makramo keep watching.